Bativeste Murungi nakutangira osibire kurungi eshaha zaba ibiri zeciro neshaha eyamakuru gitagacencwire kandi erizuba orukwijaga kuseho nde Elias Rutubusa konkantaga gakuretira umbujire reka korece bikore bijabwebembire hazana bwanyuma ninjaga kuseho umbujire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinairo singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion kusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Omagace ncwire kireki abantu mwenda bakwatwa abarumu City Clerk n'umuhwezi we okucondoza bwaho murtaya y'urwa Minister Baramu umurimba City. abo bakakosa government loss. Polisi kwasira abantu 8 ababire bine 16 zenyubano umurika Sharmbara. Twazo kwata twakwata fare twayiteka umukoti. Umurro gucecerize ibintu by'abashubuzo muri Makanising abashubuzo no baraganzire koma umurimba City. Kashashe polisi nayo naje kutaziko bahawe band. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinairo singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion kusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Kare nyongera kutanjera omakuru gitagacencwire Elias Rutubusa ninyandukija kusiyaho agutwa kurundanara izoberi erizuba Minister wa Government zebyanga Baram Bargahara yasiba umurembo urwambara arukurebuza enkozesa ya sente kandi yaragira okoma bamwe aha bakozi bambara City Council abarumu City Clerk Justin Barece hamwe na n'umuhwezi we Simon Ejau. Minister Baramu Barugahara okuragira kukoma abakozi no kubiha mirimo yabo kija ho bwanyuma yo kwetombito kwakorwa ngo aba bakakozesa ku bisente za government echarugire mo kozesa government loss and sleep as people are stealing or making government lose money. The other mistake they made, irregular payment and violation of contracts of construction works of Urembe BCU Road, Miremba, and the Victor Guana links. Here the Mukisha, former engineer, Atwine Ediga is here. Ogu erizo basibire natarago mu rurembo rwa Mbarara omuhururiye yo kushwiza ma project za government no kurwana soburu bwenguzo mu ihanga. Ogu yabanza kugeraho rukiko kanso ya Mbarara City aho yashoborera abantu aba baroho zimwanshonge zimuresire ezarugamo kukoma abakoza aba Abo bona bayina kuba interdicted with immediate effect, and they make statements with the regional CID here with Center South and corruption. Get interdicted, step aside, we make investigation, you face the law. You cause the government a loss of 712 million in management of property tax. So that one investigation is almost concluded, pending the DPP, but in the meantime also we need their statement as police. Ezindi nshonge ziyayanjura abanyambarara n'enshonga z'amataka agaguzirwa mu kishobobo Agwa ruti chikona bakagura milioni 3 2021-2022 but they bought in a wetland. Mushimanyire so when mumuli mogo accounting officer and everyone involved in that matter should be arrested and charged for causing financial loss to government. The environment officer should also be interdicted. All the people involved, even when they are retired and they have gone to another place, they should be recalled after the charges they left in Mbarara.
nibyo byenyine ekimwe ecyanya mutiyobora heresenda kirwaha Copenhagen leta kanyangora kayatire cyane no yakwatire bariya twashanga ubu yakora icyapa akabasigiriwe nini Eliya berisigiyo twajyanga atakagaragana ryo bakatwara twakora icyapa and the land title is here. Oko kwiyarugayo Minister Baramu yatayira abashubuzi bembaho abocibwo mu ronyeciro gukacwekereza ibintu byabo aruguto rwa Victor Bwana umurimbarara City. Yagumiza muyabwa n'abashubuzi bambarara Central Market abo yasigaye yaragira ngo akaciko akaroho kutandikira chairman wa Katare kashenywe batekeho abebembeza basya Minister hona yahikana rutindo rwa Katete urwakoze rwe sente zuru kurenga miliyoni 300 kandi uko yaragira kwabaho kucondoza ankozesa ya sentezi kandi hona yagira ngo naza kugamba na president Yoweri Kaguta Museveni okureba ngo ruguto rwakorwa What we need. Minister orutindoro rwa Katete bakaba barutire budget honorable mwine mpaka biliyoni 5 n'emitwaro 200 ezo kurombeka zabe zigezo kurombeka konka ko bashire in between zija za rwo budget ito twakoze na supplementary zija za rwo budget ministry ya finance na local government batwereza miliyoni 500 okwija ku rehabilitating akore cyo twakoze orutindoro process ya procurement bakaba bariyoni benda ngo bakore mwenu the lowest akana azakosa miliyoni 5 n'emitwaro 15 ezabe nizikira estwabe tutungire kuruga ministry ya finance na local government. Minister Baramu omukurambura kwe yabashendekerezibwa bebembezi bambarara abagira ngo rutayayorwe niruza kuyamba cyangwa kurwanisa uburubwenguzi ogu hona yahendera na balaza eyaba hari Independence Park kandi TV West neija kubikusya hwesha hayona gashakwa ali washwa umurimbarara City. Webare ari wasontuza kuretera amakuru agabaraza irumunegendo misho ahari Independence Park konka hatereka turebe ahamuro abokuba ecure cyabushesheri izuba umuro gwacwekereza ebintu by'abashubuzi okucera munonga abashubuzi bembaho umuruma kansingi aho umurembo rwambara Senimo Gideon Komazina turi muri Rembo Rwambara na Munonga akasheshe tabakarunji akemerena abo kubumuriro kwakira kwata abashubuzi kwa streets ibiri asinzi kureba Victor Bwana street na Makansi street ate merire ni street ya Victor Bwana kushanga abashubuzi no abakomiseri kandi ambassadors ndo bibanda ebenje umukaga umbe abona time owasigaze chinta bezo sinje bazakora obwabo mugaba ngomuriro kunonja kubraza abundo kwera bali kusinje barachidasis nabiriyo yasinkaga waterbrowsers abantu buntu abine ba waterbrowsers nabo bayikwata umuntu abiye kwatwokomuriro kirikari masa ahari Makansi street na Munonga company ya Gentex ababukuza tanka stars zimwe nabo time ekibasigaza ebyo kureba umukasipina kati yo kunze neza kureba ngo yaraza umuntu
aside y'indije n'abandi bizaba ikiri umwanya wo mu deputy mayor Meore Rwambara Robert Kachebe si deputy mayor Rwambara City North Division au plan ho mu Rugo wakwata ijanu ina muntu na mo ijanu akija kutasi ajashasha ikuzira batazira sha mwaka shasha polisi nayo naisha kutasi ko bahawe band shonga chi atoe television yangu polisi eje kuyamu mkasheshe ile muona kukumka kubecho ton polisi ijanu ya kuyamba ijo mkasheshe atajisha nomena nana super wewe twafuna ikikangabwa kandi umurimba City umuhanda gwa kweta Major Victor Bwana gukwata na makanisi ngaruguraho yes omanya gwa kwatwa murro kandi umurro gutekateka ngushimwe kubagurugire ene abamwe abasigiremu abakwasa kwa basigiremu kasigiri ninga ene singa ubenateka ninga kajeshi yasigame so turimuntu tugeza kwa sataininga na police kurebe kibiro kuko murro gwatandika shaha munana around shaha munana kandi ntahate nugure n'ukigendo mu misho of course tube twino abantu abitube twine aha apa side ninga shara kwa siro murro abantu abakika amo bantu nka Rwenda so ntureba embaho of course embaho za senyinji materials za senyinji amazu g'abantu so ntutekateka ngo ekekikanga of course cyashishe sente nyinji mnongo abantu baferwe sente zabo namene rizo batwine honorable Baram orukwija umumu minister w'ebyanga na honorable Namere so ntutekateka ngo hate ekeki nacho washimwe kuba nabanza yahika waha akareba n'abantu kubaferwe bintu meme obundi twabarondera at least ka compensation abo kuba abantu baferwa sente zabo abantu baba bine za roni abantu bahereza kunaka ka school fees bambaronde zindi abantu abamwe tube turi mu transition tube tumutu batebekanisa umwanya gundi ekinacho cabaho hati meni zoheza ngo abantu brush byacwekera tureba ne waya z'amashanyarazi zimuzi kwato murro mena hantu hari are so dangerous to the people abarumene barabarabamo so tusaba ngo abantu baba bakakamu turebe kutwarishinga omurrogu nsima polisi erigereo na emotoka ya fire brigade na nitongmbara site tukagura emotoka eyo murro ningashe yamizi nayo yabanigeza ko abantu baferwe ibintu byinji munonga nshabaho na rebo minister cyenje na emphasizing twahirirwa munaija kuruya at least abanzaha arebe ibintu by'abantu ebyasya maybe abitware of Ministry of Disaster and Preparedness kandi wo bwari minister w'ebyange byahansi we na honorable Namere twari turebirizo masakana bahereze sente anga business z'abantu zona zasisikara shasha nabo kandi shabaho mu government abantu tsa kuba recordinga ninga kubahandika turebe at least government bakwatira abo byasisikara hane ibintu byiye sente nyinyi mnonga era kumacha ngogeze kukola nogera kumacha ugeze ku mulimo gendo kera ku mulimo sanga mulimo gona kwa ide to ina cha kuzako kati efumanyi kibawo ubi twabuza Samson Kasasira anshonga ubutungo kwanza mu gukwata imyanya eki nimwe ayebyo byagarukamu icyondozo of course obuliro bwingi emyanya ejabo kugira ngo tubagitekatekerege obuliro obwingi buruga omushobo z'abantu umuntu yatsigaho ibintu amorro yabicingerera wiring y'amashanyarazi tajenungi yaragaho akabi konka ariho na cases aho bakwasa kushanga ngo umuntu narasa kutanduka omorro konka hataho ntibasa kuguma hateneho urukubasha kujurira ningo kubasa kugira ngo hariho kamera zimukwatire nakora omukikoro iki so of course ate niyo tutire ntigambaho safety precautions ningo bwerinze bwo kutandikiraho abajijwe sinzeli mu Gideon aho murembo webare senyo mu Gideon kandi nshasha na n'abashubuzi bona abaferwa ibintu byabo reka tugumizemo n'amakuru abebembezi mu district ya Ibanda
nabo barugayo barabara abantu ahabe kigombe ecabarodi ekiri kugambwa kuba kiryo mushwekeki omuringo ogutarikwetegerezebwa ekibine cy'abarodi bimwe ahabiru kururwa ngumemba nabayine kushashura shirinje mutwaro 20 kutahamu okuzika bamemba aha office zabo obwe batarukozesa banyadino bona hamwe na nebindi. Emwahanshongezwa sarakati omu district y'Ibanda n'ekibina cy'abarodi ekitahiro mu baturana munonga bino hakasente kandi kisimbire mizaha cyaro cya Mahega ya kabiri omu wodi ya Chikuchu omu division ya Kagongo okutandika kuburza kibina eki esabite hwire kikanjurwa mu misho ga kanso kirukwanjurwa Rebecca Twine owabirayizire kurebuza obushomanguzi nkenshongera kwerarikereza no halisa ikibanza cyawe na family yawe utahukiro wewe kazi biga byawe no kwakita none owazi kwabemba no waheze kuchuma wegesha ko uchuba kureka yao ba tegekira kari yao ko bafete izindi nshingano kugira ngo bakakora irimbo ryabo kandi tubarukwatagana na dini yona babanu bazika memba wabo enshongera kongera kwerarikereza abatura abarodi binenkora yo kugira ngo wowe n'amazina agorujungu agotuba kwatagana nago ubori bayemba kwetanka byarahanga agaba ngaza kakweta byarahanga fitecho tuba kwicezana naco ejo nencherezana eryo mu rembo kokanyo tinkwicezana nayo abwe nkora yayo konka constitution yene jangu freedom of worship konka nabo kigaruko zire mu constitution mu list za ZDNS twine munarenchereze bakumanya abarodi tubakumanywa okwenda kumanya bero kwata kibine eki tushikirira abarodi bitu bayihakane bero kubagambwaho habo kwa kunogira ngo tujya basumana bibe bintu kurutwafunda umusango mukoti ukutubureminga ngo tubire cyogo ninga tubire cyogo uko kwiza mu borodi noyiza osomesebwa itaka ryawo nogumana ryo embuzi zawo nogumana ryo ekoko zawo nokora ki nogumana konka tukusomesa kora abore nabyo iwo nko muntu nibasa kubera bite byo mugaso iwe na community ningashi group yo kozeki eyo rumunayo so ecyo kugira ngo abarodi nibitaka ecyo nyenda kushikirira ringa kiriyare hine omurodi ayibiri itaka yo muntu twamanyisibwa mu offices nezitware cyange cyaburengero wizoba kandi ubwo hati bine bamemba barukurengo mu 500 no barabe batire cyombe korgato mwanya gwabo bitabembeze bihakine konfito nkibanda municipal council tukubamanya legal kureka twargiye kumanya emirimo y'ibariyo n'abakorumu twaba meetinga twabashaba ibirukwetengeza first and foremost tukabashaba plans z'ikizimbe kibaye n'bombeka twabashaba endagano zitaka ero bariyo n'abaturaho twabashaba community consent abataka buki bakubagambaho konka ibi byona tukashanga batabiye ubumwe habamo bine nubwore ko kubikiriza ofisi ya Minister Mire Babaranda kandi nubagira ngo kigenderwa cyabo no kutungura cyanga okurabira mu kwatanisa RDC akareceiving copy twine received copy kawu twine received copy kwiya hobo tubarafunire time kugira ninga shobwire kugira ngo bashitame batwete tubasomese kandi ezo kopa huzarigire zakargo ministry higuru so cyo kugira ngo tukumanywa tine ahukiri ahabo ko wota kumanywa tikutwara chikitano mataka kwasi abandi abarod ninga shaba members abandi amataka gabo gine international eri omrod abandi bona actually all the other roads who are part of this community we amataka gabo nagabo nibo they still own their land so amataka nagabo nibagakozesa ebyabo konka finally kutwijaha hatita kerva area community yona ahabo kwarkahibwa Ibanda roads community ekindi benkora yabo umuntu yafa wotu bakuzikira ngwagu yo mukoro muhango munonga nibakubika kwingana nka wiki yona akwamba inenkira zangu kuwafa nubasa kubotafa no wagwejejera ugane na ranga wawo hanga kusasa ugariki hatubo mbajangu barinde ho kuzika hanga ka pardon muhimbuka hatugaruko mbyaho kore byawo so mbabanza babiko muntu kandi buno shatu bakutekana musanduko mwene enkora yabo yo niyo kwerarikiza munonga kandi te kucenge ko munonga ekiri kuretera habaho kutina ndemwe habyizire nubaho ahabwe bugombe nkebi kandi abebembezi barabwira batura hakabaho kigwete
kigweterana bakaritengerera kushetyo yashomesa abantu be yabesira hiyi eventually icyahendere kikabo habaho ababushara ababuringiri kubahiriza nabo time besha batoroka bagenda with some properties hija ko ina kugambira kuwe kija yazuma yereka ngunehereza amagoba mingi mukanyenda kugamba atari umuntu wetaratsigere nara tebe handikise koko kureba ibintu kubyahandikisa mbajya kuyomba gukora mu mbonano president ndabamanya president niye kumjweche bakosize n'agendo Salim ndabamanya konka koko za kubabuza ebyujire bakoreka bishane kwatiza na president ebishane batize na Salim general ebishane batize na ba members ba parliament ebishane batize wa chambanzi sorry bagwe bakora byona muhero yabyo nije kubona muri sabanta gasha kwa Timothy Mushabe webare Timothy Mushabe omu district ya Ibanda muri Bwito Murunzi nyenda kusima aho kutureberaho na kandi webare nano kutorana okureba TV West turi mu makuru agacenshwire konka unchize mbase kwa nimpomura ukace kandi ngaruka na makuru agande agarukurataho ikiganiro cya Minister Baramu n'abanyambara inshunga z'amataka ga government zakwata hanse na higuru Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyo kwemeka byanjala koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi byo mutindo gwahigu nkamangalole tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombe china ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echora byombe chesi changale nkabendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tujende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships and Fairway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Konka batumu chidara, kabataka jiremu.
MC takiziri DJ achumna na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karungi gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mu ihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Skylight Hotel erestora uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Shikampa neza kutwara abantu aheru zirinka hikanara gacayi nawe yaba tandatine agandi mu uriyo protoko gumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara aheru banje ngo hari abantu rekeraho abutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert reba hariya Amazon building mwijemba batware tutware bito nyeri ontare ahori kwenda itwe aba Hazel recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombuhe kandi ubwo hati abaturano bashaba government okubayamba abantu mbwenu abaturage byarebera mu cyanika Butyaba Birere omurka gwanya baro mugombora ya Rutoto wo mu district ya Rubirizi nabaragangire koma abo munyaga no rubare bicwekerize ibintu byabo cyo kureba niyo business yanje kandi rukumbisaho buri kimwe cyona no kusomesa abana na buri kimwe era no gukora rubonire mbere ni rwosamani mingi afuna sente za PDM miliyoni mu bakajimpa nayongera nagitamo ati gisanye buzaho ninza kuziye orutocho rwanje ndwo rwose ndundebera kurwo msiza wanje yafa 2023 hati inkatunga pa karwafire natunga sente za Paris Modo natame bisu rwagarukaho mwene hati ndwo rwose ndundebera hati hiziro muyaga no rubare rwa rutera abantu betero muranga har government amwene bitongore mpabwezi okurugayo bakabirukangerera awe kigwerereze kibatire nisaba government empobu yambi nyina abana nubasoma tinyine hinda ihe akasente mbwenu ni sasa kureba urubare rutire muhogo yanje nisaba government abana tinyine nekinda abarise nangwa na school fees tinyino undagihe mukama ntemero mhanda okurigerera abatura becyange cyabitugambireho nabo ekigwereze kinabagira ngo ticyo muno rwo kubanza okubahikaho yamanu wentebe yakashata habwe gombora ya Rutoto yahikomu cyange kikumuruza abantu aba kandi yagira ngo bahereze kuteka empenda yo kubayamba ni mangisa ba chairman LC1
abakwasirweho ahakuba almost Greater Nyabibare yone kwasirweho series cyanikana na Bucaba nangwa nakashana birehe mbwenu nanjango ba chairman be byangebyo bahandika abantu bakwasirweho abasisikarirwe misere yabo basubmitting list sezo office yanje hagomborera twaza kwandike baruha kwatanitse na bakansaraza banje tushaba ubuhwezi omumakura gandi agarukwerarikereza ngo reka ngo sirimu omuri yantonde yongira hati yakabu cweki kuma harigana kandi nambe mpango n'eminyeteri yansi y'emyaka 15 hamwe nabishya barukwetunda mu district ya Lyantonde cyatuyisa bubinyo kusanga abantu basatu mubasatu abo bana bato byaka 15 n'okudda wansi gabali kufuna kawuka kitegeeza kyo omuntu ow'emyaka 15 n'okudda wansi gafuna akawuka olwaleero tibakwano be bazanya nabo ze mu by'okwefunita n'abaali agala bonna mu mbeera y'obukulu ajja asobola abeera ne chances ez'okubasiiga akawuka kati tekyali badde kirungi omwana omuto kabeere n'omukulu okufuna akawuka obulembe guno obuliwo kubanga ministry ekoze buli ekisoboka okulaba nga abantu tebafuna akawuka naye kubadde kusalawo kwaffe abasinga buli nebukyalagamba nze kangende noonya akawuka kano mpaka nga nkafuna obwebembirwe bwakubw'engoma abatura abeegi abebembezi nabyo byokwerinda betorire enshonda za Lyantonde kandi bageraho n'orusikaro rw'ebyamagara ogiseho nanokuyonja ekyanga eki woba otari muyonjo otayonjire mwanya gworimu nobasa obutakuruma nitwari twetambira ebintu bingi nk'endwara niziha itwe nk'abashaho hariho endwara ezikureeta oburofa nemu nga korera kekera nk'omukyanga abantu bona nibabasa n'okufa era njagala Lyantonde tawuni kansi ebere ekyokulabirako mubakulembeza abalala ab'eggwanga lyonna lyonna nti ekintu ekyo kibeere nga kitambuzibwa ne disitulikiti etuddako nga kirubuula kyazanga wa nabo bakole ekintu nga kino amakuru aga gashakwa Sunday William na Onesimus mwebale abanyamakuru bitu twagumizamu polisi omu district ya Mbarara ekwasira abantu 8 ababire bine 16 ezuru kuteekateekwaho kwezenyubano omu bwire bwa nyekiro abakwasirwe bakumirwe ahari polisi eyabwizibwera nabwe omu district ya Mbarara kandi ente zibakwasire polisi zitwire afamu ya government eya Ruhende enti 16 ezirumenumi enyana ezirukukamwa hamwe nezihakire bajishanga omufamu y'omutura owayambireho polisi okubarisiza ente ezi bwanyuma y'okuzikwata abashuma bakaburaho kuzita neshuma polisi ekazikwata orwakana zaheze ebiro wiki emwe n'ebiro binaha so kwezikwata DPC Benon bya mukama anteresu batine hokuzita kana yenko kunkurumiriza abantu abo bushumu buhangire kwibente z'abantu na nikereza kuzikora ki kugumanazo okurugira Kapuridankan Rwakanuma ayambireho polisi okuri sentezi okumara esande mwe n'ebiro bina kandi yasima polisi ya Mbarara ahagwo kurwanisa obushuma bw'amatungo kuba ndiyo murisi washanga bakwibira ente nkezi enti 16 riare government n'umugisima muta a security bakozero mu rumo muhango DPC kamukama na diso kamanda nanye nakuba nanye mbahwerire omudumizi wa polisi abwambara district superintendent of police byamukama Benon yahanye okukwatwa kwa motoka y'ekika kya Fuso registration number UA 16 CN hamwe n'abantu 8 obwire bwa shaitano z'ekiro orwakana rw'ebiro 23 kwa mushanjo 2026 kandi nikigambwa ngo entezi zikaba nizitwarwa mu katare kente omuri Kyensha Makashari okuguzibwa namakaga zibirwe suga Lyantonde twazikwata twakwata fare twagiteka mu koti twazitera mu koti nisima abantu bagwize bwera bakatuyamba babikeze ente kuko twazibika munonga
so twashiramu tutwale omu government range antiro bargonkaye omu court twina abashuma abine sente bona kwiba nkente nkezi ekibuga kyona ky'omuntu ukakikwata ukakiba rero bakakusyayo ngo bakakomora ukagaruka aho kuba ngo ine sente nga baba abantu bine kubabika nitwa barisa tukahwerwa fuso pakingira polisi n'abantu twina abantu 8 bari mu chome bano bapeninga okuza mu court ubwa hati ente zatwarwa mu famu ya government eya Ruhengere nde Evans Taremwa ahabwa TV West agacencwire webare Evans Taremwa wetin Miss United World atandikireko ehururu eyo kuyamba abana batari kwebasa okugumiza mu barukushoma Angel Athaire ehururezi agitandikira mu district ya Rukiga aho agabira abana batari kwebasa nkito ebitabo obucumu ekaramu hamwe na za seti Ehureje kuyamba abana batari kwebasaga mu mashemero tini Miss United World agitandikira ishomero ya Rushekera Primary School omugombora yakashambye muri Rukiga ahahira abana bikwato byo kuba yambogumiza mu bacoma atire Angel tini Miss United World urumwana kwa senkito bitabeka no bucumu hamwe na seti ishomero ya Rushekera Primary School ritiro mu Mberambi abana bashomero mu class z'ebiti TV n'entebe kane byombe ko bukuzire. Some children lacked shoes, others lacked uniforms, but previously we had given out uniforms to some of them, and today we came back and provided some of them with shoes. Birase bitwine nebyitaka temporary toilets is temporary furniture ningashi ebikushtamira tibire enough tibikwemalirira mugende mbere y'abana bakwegera mutebonire bya ahabwo kuba twine ryombeko abazere bale kwatakwatiramu tukane mu government tuyambe ishomero mu government abo kwa baze barwa kusasura ba master Narunjogu agumize muyayamba abana ba Kantare Modern Primary School na yeri kushango mu district ya Rukiga. As the CEO of New Foundation, my foundation's mission is to reach out to children in need. Ba master barashashuka bazeyi nabo baratunga mushara gwa burya babire mitinka kamanyise ko kurinda ibyo buhangwa omugani makuru ya Mutanga Secondary School batanduko mutongore omurimo gukombe ko burarogwa bico buramara miliyoni rushanjana nemwe omusente za Uganda so omukujezo kwenda gutungura omutindo gw'emikoro y'abana babishi tukize ngangu abishabo twatanshiro dormitory rero niko murimo gutwatandikirizo chairman wa organize committee yagambire dormitory jo engineer tubalire because so deja komende twara leta miliyoni rushanju ananemwe obwenkole nnungi ya management board of governors ne PTA awamu ne teacher batadde mu somero lino inamba y'abayizi yeyongedde ate nga structures obw'ebizimbe byo tebyeyongedde abantu bashaba abanya-Uganda kubakwatera okurebwa ngo batungura omutindo gw'ebyobwegese bw'omwana w'omwishiki seremeka namitwale ebi naye osobola okukola ki okugigula tusobole okukunganya akasente all these students bonna abali wano eddoboozi lyaffe ndooza lyavaayo nga tusaba tutandika okuzimba tutandikise n'obusawo 100 inshallah era mu area ekkuume tugenda okuyitira okutegeeza ba MP baffe bonna abambala Muzimu district mbala Muzimu district egatta district Simeka egatta Kashari isiyambala negatta Mbarara City South negatta Mbarara City North negatta Rwampara so tusuubira okubanga tulina ba MP mwenda wano omukoro gwo kurundana sente nguza ko 2026 byo kwa mwende 2026 ari Nyamutanga Secondary School tusabe mutunonye sente zino tusobole okuzimba dormitory Allahu omugandi makuru abashawo bashomesibwe kwataja abantu abino burema mbiri yabo no kubatwariza nk'abandi bantu bija batwegesa okutwa kubasa kuba approachinga omuntu yija no basa kumanya otamu no murema omwena batakugambire konka using that
personal centered approach oshanga n'oburema bwishira okushomesa oku kukozirwa ekitongole kya humanity inclusion ekikureberera abantu abaine oburema omu campus z'empungi n'ebicweka ebizeetooriire. So omu personal centered approach tukija twayegamu kugira ngo twane turaburira omuntu twine kuba niwe twaconsideringa the most tukamuhereza ebyashemerere kuba nayetaaga without any bias. Tukareba mwene bafuna privacy and tukabula kubajajinga mbwene. Then kindi bakamba twegesa no tutakwasa ku improving attitude yitu nkita bashaho kugira ngo buri muntu wene wija kufuna service orebke yijaje bita bashaho abana bano bashaba government n'ebitongore bihibyo buhwezi kugira ebikwate bahereza abarema na munonga bakaza bari kuzara nkenko nizo kugenderaho ebitanda hamwe n'ebindi twabo kubahereza devices ningashi ebyo kubasa kukozesa na munonga nko muntu atine maguru nabasa kubahata kora emirimo ye yabutosha ahitwa shanjire ibintu buremezi. Ndi Anta Tukunda na Elias Rutuguta. Kare nyongera kusima we barukutereza akiri kawe ko kureba amakuru gitu agacencwire nkirize narake mpumure ukace ningaruka ndo kusema amakuru agande. Izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha kituzi yenywere kituzi ohurira amatwenge amumiro nikikurwa ku rugo mu kituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikurwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga UNBS kandi nashangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kusubura era simu noti mushaje munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ni noti mushaje munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. And that's it for today. Till the next episode. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka erikyasingirayo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomero erine medical laboratory emebyoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekika cy'ahiguru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri hamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakakiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kaganemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Alo ese bo mwami mukasa mujaneyo yono broka yenze broka wa mayumba bangambye ne nyumba za mwenunjiko kitufu oyagala yasenge bimeka ngabisatu ebeyi bagigambye abangambye satano
nedda sebeno zali nyamuko yirwaki anti nanji je tusigisa ya mulembe anti nevali y'ekitundu yalinnya musigisaaki Global Paints mutia ku ceiling tukozesa Global Mat ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabwe tukozesa Global Weather Coat Emulsion kusiga je busiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna guli umite Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. The parent is Tuliahewa Dixon. And the child is Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mchisha ishe watu yahewa Esther wahamra school fees ngene na hateja shana mashemero kwa gonka MTN mbombo ebereo mbeni nyegasta igana kanga ni 5 sta manana 0 hash chashuro mwa school fees tukoma nyomu cheza gwisho wanje ninga nyaka ni gwasa kuzo wawe mweba munonga. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Business busy konkati nyine stock omuringo nkoge no ferwa customer murungi na apo ya numeda no basa tungaroni ombwira tungaroni okugerera kimwe shiringi obukikuru 13 omushabi nina zonka turukwetenga kuboye no musingo ningo mwema ekikuru downloading apo ya numeda oshaberoni nikiba cyaho hatuno basagariza mu stock yawe ohereze ba customer bawe otungure na business yawe wabo kwatanisa n'abantu abashikira downloading app ya numida okurga Google Play Store ningo teresumu ya note 8 note ishatu emwe ina emwe ishatu numida fast simple built for business. ABC Federal Sanitary Pads tokujara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'abantu bo kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'ubukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nekiro quality pads affordable price pads zezi zikasimwa na award za kurenje bwizoba ya Afrika. Fezas pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Fezas Sanitary Pads okoloba amani obusinge. Fezas Sanitary Pads obukumi bwa mutano ombwire bwa mutano. Mommy, yes, at school abana babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo mbaga ya daddy anti ku highway nga mvuga sisimagire ekyo shuwa and mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference.
makuru gitagacencuire agishweka ecaha maheru enkuyanja y'abantu erizuba yayeshuka ahari Independence Park humurembo urwambara okhaye kubashasho wa minister wa government zibyanga Baram Barugahara zimwe anshonga ezacarayo okugambwaho harimo enshonga ezo kurwanira abashabazi omu bus park okushoroza senta abakozi ba bus na polisi ebikwiha ahabantu ebituga abatura bagaruka bagambira minister enshonga z'itaka rya Rwenjero South eri Ministry of Lands bagurize President Museveni embeho kandi amataka kandi ingeri yakora n'urya eri omucape cya Sura Murebera na n'irya cya Buganda eri cyapa cya David Buryo gona agaruho enkayana nago gagambaho omurkungana wa Minister Baram Nakuka police station. Machika police station. Festival is February 01, 2026. Offensive, rashi, and negative. Complainant Muereza Perezi. Suspect Charles. After the Musango show,
kare ebyo nebyasiba aho mu rurembo orwambara kandi ebyo nebya bimwe aha byabo mu kiganiro eky'abanyambara hamwe na minisita wa gavumenti z'ebyanga Baram Bargahara bo bamwe omu batura abekyali kya Buhumuro omugomboro yakigwe mu district ya Chenjejo nabo batireho akesharingo ko businje aha office y'entumwa ya mukuru w'ihanga barukuhakanisa ebyariro mu karuru k'ekyaro cyabo. Aba polisi ya Chenjejo tebikirize kwika ofisi ya RDC wa Chenjejo bitu tubashanjura mu mahanda twagambaho nabo nyo amulundi gwo kubanza bakanshoma muri register ya kabiri ogwa kabiri kubaze ng'ubururu twabwiba bayija ngutukore kintu tugarukemo baratari stage kubagire kushoma nyo nabura mu baja muri register inabira ndi munguti bagiresire hata shatureta n'abatu harakari register ya kabiri hazananye banshome ntera karuru obihirabe sharinji ebirabira namushanjo kwezo kwire nabo bakatera karuru bakoze saruje stars ibiri kandi mu chairman wabo Gordon Gumisiriza owabira ine flaga ya NRM ya Kasinga bitunga umukuru w'ebyo bururu Chenjejo yakashazamu abwe muviyo eri kugambwa kuba yabire karumu nanyinyi n'obusasi bw'amani tukatera karuru ko kubanza mazima banshoma no kutera karuru nakatera aho ngabo kujanga babe batwesimbiro akabine sente nyingi ubururu babwanga ngo twabiba babugarukamu register ya kabiri mazima nategeza ngo bansome barema kuba bene benda kusoma register eyindi ba parking abagamba ngo register zahwayo ngo abantu batera abo kandi ababene benda kutera bingi bakasigarayo kandi babire baryo mu register bashoma register imwe uko bayishomaga ha register nk'abantu batanu abandi bakora ki babagaruka bagamba ngo bahwayo kuza kubuzitwe ko mutadushoma turimo nindi jo register irahe badutera kiboko bagamba ni badutera tiya gazi abakazi tukaba twina abana abandi binenda abandi nabakikuru twabugu cyo gukora batutera twagwirira nati twatera karuru kitu kibanza cyo kwezoku akarura kakagarukwamo ngo konke cyabatangarize ne mukuru w'ebyo bururo koresa rugistemwe yonka ecyatumire bingi batayebwa mu gishago futera karuru ate Christopher cyo muhendo tine kibina nuwe yarangirirwe ecyarugiremo kurwana no kushishe bintu usanga umuntu na dankori ya madamu ngo yemere hariya bakamuniga bisya bibisimbukiro ko kurayisije kikoye abantu nambuga no muhanda iwabo gaci wahagire movement amukwata amuniga ate businje tuburiyo ko kana abaninsaba chancero ho abantu busase bwa bisire mbenda bakureba amiso abamba jangu nibenda kutwara kesaringo ya district ka Kataruho koreka abantu bahura nibetenga kurebaho niyo kajyo kwabahumuruza obumbaye ni nyija hanu bairengambiro akure byokomeso wa region ndengero kumusobora kake kyoka hate kirungu na wekitinisa akure byokomesa ha national wekitinisa byabakama mumanyire kandi mbaza nawe nesimu yengine so nja kutekaho bulyo kuroba mumanyisize ntinga abantu babuhumuliro electoral commission tabereze ki obugabe bwabo kuroba bakozere ki bakomera mwebembezi wabo kiba kirungo muntu bakusinge mana nuko bakusinga mbuhikire we Alex Inevyona mukuru w'ebyo burura bwa Chenjejo twagambaho na wasimu akaruru nkako kabaho enamba zikarenga batezi bakaruru of course to kakarangirira no kanarufayinga so I notified the election kandi nagaruka na preparing na handikira commission harimo n'ibindi byaro because katine byari kume byaje no violence aho butabo bwa babucwire n'ibindi so twisha twatera karuru ebiro baje twagaruke mu kibanza rwa makaga kandi sabwe supervisor wanje yashaba ngumbeho nija nazayo nabanza kasababi nako kakadiye kugaruka mu twakatera twakamara
naza kigoyera nayetabataka nkabashangaho tuyikiriza ingana ngo obu abateza karuru bakarabizo mu ngere tashoborokire turonda batabali nyico twaronda parish chief no yakatize twamana timu y'abakomesa nkabashatu tugerezeho kwishyirira Christopher Chomuhenda asimuze zuru kumanywa konkati zarabamu gasha kwa Daniel Bingana webare Daniel Bingana amakuru agacencire agongo twabasa kusyaho ahabwe cireti kandi babanaga kusyaho nde Elias Ritugusa nyowe ninkwendezo kurara kuronje Eshaha zabishatu zechiro na use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Na hati gumano kozesa ABC Dent na Fresher kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba rion ABC Dent na Fresher nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresher dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina ukumbereba ne kukibaho oyine mbogoka naba murugi ayibambe ne korera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje program ukumbereba yes embogo ebyo kujamanisha saha aho na ikironda nchikora cyo munda yenyura kaboko hariho habu nywa embogo mixture nywa ebyo bironda manyati kuri kitakuri kemfikira turembi ebyo twabiva koda embogo kizire twaterera akacupa nsinji kunywa mukashesho muyango na wanoza kubyamo ka arihe kintu cyangire cyumuhangise omuntu ukakubanoza kumusinikira sente aja nanayibwa utakasindika MTM umuntu nakanga iwe babe nanayibwa utasindika Airtel niki nabambanja aba kampani bakakwa ibanja talking hope pressure wakora byo kona so mureke kumana mugambira abantu amabanja gani ari umuntu ariza kumusindikira no I didn't know of course you take ya gibanza ya mobile yesu mutabira ine ibanza rye mutwaro 50 uri yamusindikira mutwaro 50 amtera twagwisa kagwa twashobya yamsharu mushango uri arebere ngo we have deducted 400,000 now you are remaining 100,000 now you should thank God because now you are able to get another loan chena uri omunyaji yes omuntu yakusinchira sente washashura baza it's not a crime sini na urabata abambe wagwisa kagwe ari omuntu utaryebwa kamusindikira akaja tompa yo lunch namusincha lunch yemtwarebi yangaruka ngo aho akoreshobe aho jesimo yibabaza ho bambambanje ati nshobiki ibazo ni warili niryawo barishashura now why you blame me wajezo gasincheretse atatu mwanundi kasha tugoti ni baza toza kukibanzo mu hotel ninga tori asuma nacho naenda kwa manisa imwe abantu abakujya mabanza asuma mwege abantu kora mwe basinike sente mwashashura ibanja mu manyango mbariyo mbabayamba aboko muri abanyaji
mbaba yambagaruka kurya ganda amabanje konka mureke kucitwara nka crime wakora enshobe azanayiba kugambara wanoza gagomboroze you keep on blaming us abamabaza gani Dr. Mataba Sinchana o chemere ikora inecho andakora jat ai babe bastwara konkuta antira kajotre sentence wansinikira bastwara wakoreshobe wanozaga nyokoreshobe nina lirama baza gawoninya nakwemerera nabwo cyo mugume manyangu amabanza kumkurya nago kushashura ko kushashura kare kandi abasumba jangu washashura kare no gumano no yongeza inshashura yawe niyo kurisa amabanzo kayikano miliyoni mabagari ya hizo mkwika. Don't blame people abakubashashura abakubasinje senta hasum mukashashura amabanzo kashotonorta wakorenshobe wanoza kabonterire bastwara wanyita ebibyona okutonze okwe tukwikiri okumujo tuwebare actually wakora akababire mbambaze mtwara 5 atuwanteraho makumyana nazagarukanje rindi that should be the right word konkato za kiwa kwitaka oshotnito muntu tiwo kujya mabanje ati ndiyo ninga kushashura kandi ryo no complaining nuko kubireba imwe bakujya mabanje tukagabashashura ngaruka mukatu blaminga numbireba muti okumbireba yaba ni kuchibro oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka beshahara zanje Orwa kabiri kongera umutindo aha kintu cyona icyo inafamu yawe oba no kurisa oba no kuhinga ne kintu cyakwaza kongera entasya kandi kikongera akasento mu nshako yawe mwene rwa kabiri